Kumlei pi baro. Na kalian ga jonga kum unoilam lani u presiden jong ka seng samla ka Khasi Jaintia Adventist Youth Federation. Nga sokmen ban pentip syapi ba shen yin sa pelong ya ka Youth Convention ha ka balang Hanongpo Riboy District. Nadu arpo ar terik hadu absan terik u Desember arhajar arpo ar. Ti hak ni kapur tungin ya ngap ayu bagi kun samla shenrang bakantai. Jongka balang 7-day Adventist hapo Khasi Jaintia kidan ban persngau hak ni kapur tungin ngap ayu kidan ban ong. To kum ki kun samla ke ai ke jingsiau ki jong pi ha bai dei bat kene ka Youth Convention kaman salong Hanongpo. Aban kong te hoit nasukuman palat bangi le yok bangi kum kini kalat pelilong hakini ke Youth Convention. Tawer naman yok kalat mi kulu langkung ki prasna isniun pat bi. Oi sakawai namar bal aslam nyim jingya kedu syu nakadau corona asnem nyim yok syu ben long jiseng ni long sukumen phaken bangi yok pa ni kalat nang ta bangi long jiseng. To kum ki samla ke ai ke jingsiau ki jong pi ka bai dei bat ka Youth Convention kaban salong Hanongpo. Kajing school juni kau di school kemen maka betalas neng nyok kalat dengan jeseng orkum juru bagi nyok kecil kaya betas tim jong boleh. Kumlo pisnga uch pangane jingseng Youth Convention. Oi kajing kalau ka ban sotna ha te usia pula kan aslam nyok syu ba kana du pot lokal te balong saya hilang kuah bang tahu senang ni osnya bah punya aktivitas meeting seng bang selong tahu senang ni kumpi senang amun kini ini day samla devil mi sotun nakabalang jongsha mi sokmen ba ilong isamla ba chirhem hapo balang nakwa ban keli ya i chapang ka Youth Federation kaban Salong Hanongpo nadu ka arpu dari jong Desember hadu arpu santarik. Nekwa ban keli pi samla diwal mi sotun. Kumno pi ngau chapang ganega jinga seng samla kaban Salong Hanongpo. Te ngadap achievement crowd ba mutala arsnem dan kalau tahu te nimyo supan long sing division te andap ngadap achievement ba crowd saya simpat ba play kalat ba play kalat saya simpat ni shenden pun si prabngi kamtam ni samla ke nasuka patang pi baro yawan lang apa tarik Hanongpo te achievement nya penduk lang nya pi prasamla ke bisibun anta yawan lang tu pesni penduk lang ba ni ujuk. Ini ide i samla nakabalang jongsha i pakerteng i ai jinghun lang kar banar tengah kwa ban keli ya pi ai jinghun lang kumno pis ngau habede chapang ka jingeseng eng samla ka ban salong Hanongpo nadu ka arpo arterik upna Desember hadu arpo santerik Dia ha ngamen ka jangan smoke men cibun nama ba mentap ba nitip la ars nem nyok syuban penlong ye kenika Youth Federation de mentapat nyok biang ban penlong ye kenika jingeseng songi te kalong ka smoke men ken na menta chuni samla baro ba na menta chuni kilong kume long paru bangin nyok biang banyak kebro biang ha nongpo bat nyok mensyakri lang ni ublay ni aware ye pi baro ki prabanet samla bangin ya kundu lang bat ni wan lang hakate kasni bangin sakhi lang ye baro bat bangin yo ban bani lang yo ublay ba imchi tangi ni kunti ublay shibu To bat kom ko nai nu yo ulai nam ta ne ko oi thabai dei bat ka Youth Convention kaban salong Hanongpo adap syarah ting sukmen hadu kata-kata marang yo be kalat ni penduk ki kun samla mar kam tam yo shibun ki chinih kai ka bala bete ke sim kristan ke jonga jong pi we barong ngai barong ni kun samla ni ben marang ni yang play ni kalat penduk ki samla yo yo jeng kun ba ka te ke chinih sen kumno pisnyau habayadei bat ka jingeseng Youth Convention Hanongpo.
sesi yang awalnya penggabalan monggo yang dia mengenai jasa di dalam sebuah kawah ini selama dalam belum yang bisa dimulai Play of Bibara, Nade, people set Almash Lang Nabalang Malali. They got to watch his out and I should find a youth convention Gamanang, Hakabalang Pang, Smurman Shisha, Banila, Yabian Galat, Yakaban, yes, a lot of cat. They combine it back in the arm, slam the Balalanya Shadin, Kilong Shakes name, give us no see Banina Mia, Galat, and yes, a lot of cat. I know your play down. Padang learn kat bagi ya bi kelat pangno ya kayut convention habalang nampak bangin ya sipun sini kan de ingat ba anda yang wan pangin ya sipun kicing ku leshi Lehi baro ngade de no spung ibade riwe na kidi khot ka sing samla ikindia ta ka be de be kicing sing youth convention ka man solution na ka balang nompo kada ka ban sedang lu ka arku artrik hadu ka arku santrik menta usnam ni kong ka palipaw si semua you play Bau beliau lah ai ni kini kalat, mentau sini menpelong yang kini kecil seng youth convention. Or lah sini mentah, tim semua lah menpelong yang kini kecil seng, dina kadau coba kecil hendak. Dina kalian ini kejonga, kapan pau kecil su komen kebakrau hadu kata-kata, mentau sini mina lapat menpelong yang kini kecil seng. Mat nasiu bani aware, lang iki baru ki para samla. Na keleng kalilum khasi baca dia. Pin semua bah bani wan cakap kini kecil seng. Mat nadon kecil ke baskem. Kejiwan ke jongki segala kejinya seng kan long ke jingku ke bakrau mat tam bangin yo sipun ke jingikai hakabai dei ba ke jingem ke bakenjang museum mat kumjuru ke padi ki baro ba kin skopa ban kan mawi ke kejinya seng ke jongi hak jingdoi ke jongki nang ba ke kejinya seng ke jongi kan long ke jinya seng ko ya bet ya denti nado ke pasdam hado ke bakenjang kita ini sempat boleh ke jingsu undan kan bakti Play pi baro ki prabngi jong ka khasi jaintia conference bad hakar pom makrapang ye pi ki kun samla jong ka balang ngade uchan menteri long tudu ngade vice president jong ka khasi jaintia Adventist Youth Federation ngayeng hangi bat yang sobha pi baro ki kun samla syaka jingeseng youth convention ka ban selong nadu arpo arterik hadu arpusan terik jong ning benai akabalang hanongpo mentah usnam kaseng kaladap saukusan snam kajingya nanti ke jongka kum kaseng kajingya seng kan long ka bakerpang kum ta ngakerpan ipi barok ikun samla bakin sobaha ban pelai por khnang ban wan sakani kajingya seng ka bakerpang na ka benta uni usnam ikmi lenti ban yoi ban yakendu sibon na pi ikun samla jongka balang tu blai kerku ya pi kan ba pi ukre ban wan sakani kajingya seng ngakmi lenti bangin yakendu hangtei hanongpo Kumbala pediang subha da i Vice President Jong Kaseng Samla nakaliang ke jonga sesien kum unoilam rengkat berkaseng samla barok kowe ngikwa ban khot subha i pi barok ki khon samla shenrang bakantai ba pinyawan syagni ke jinseng samla ke youth convention ke balai puar ngangit pinyomat shibun ki jikurku ha ke baidei bat kani ke jinseng ya ka lama gospel ka jong trua ngin kentiu kham shijrong bat nakabanta jompi ki khun samla ngia duai ba penlong ki baklan kublai ya pi baro ki para benget jongka khasi jantia conference ngade i anan swet bat ngade inong elam jongka Adventist Youth Department jongka balang jongi hani nongpo ngadap ka jing smokmen bat kapen pau pi ba ngi kung ka balang ikmen sisya mangiyo ya kenika jaseng youth convention mentau snem keban salong nado ka arfu artrik hado ka arfu santorik new nai December Tegum ta ba kenika video ka balingkot nafa ban khot subhai pi baro pinya poilang sya kenika jing jaseng kamtam bangin yo yang i ba uble kwa mentah jongi tat hadu kata kapor begini kendo to ai ba ublei undan memberikan bat pi bat bai bahasa pi baro ublei sibut